Jedna stara indijska metafora o Krišni, čije ime znači crno, kaže da ako upalimo sveću u mraku, plamen ocrtava krug svetla koji ostaje okružen tamom. Ako dodate jednu, potom dve sveće, krug postaje veći. Postavite 100.000, zamenite ih suncem, zamenite ih hiljadama, milionima sunaca i krug će postati gorostasno veliki, ali će uvek biti okružen crnim rupama Krišne. Usrdno te molim, strpljenja da daš svemu što u srcu ti nerazrešeno stoji i naučiš da sama pitanja zavoliš ko zaključane odaje ili knjige tuđim jezikom napisane. Ne traži odgovora koji dobiti ne možeš, jer ga nisi kadar proživeti, a treba proživeti sve. Te zato sada pitanjima živi i možda ćeš tako veoma polako, krajnje neprimetno, dalekog dana nekog zaživeti odgovorom.